Om Swastiastu, alit-aliti sinareng sami. Punapi gatra ring rahina sana mungkin pasti kebecik nih. Nih, titiang made Sutisnawati ring rahina sana mungkin jadi pacang latarang materi inde Satwa Bali. Aingge. Sedurung latarang materi, iriki titiang jadi ngangen metode DM utawi direct metode. Direct metode inggih punika metode sadi nuntasan para sisya mangdane bersidayang membabausan ngangen bahasa sani kepelajahin. Ring metode puniki para sisya nainin pepelajahan mangdane mirengang lan nonton materi sani sampun kesayagang oleh guru. Nah, sedurung rantur, Riki ditiajengin taken dulu. Napikih alit-alite cara sami sampun nikah selesai satu yang sarang dadong kak aji utawi biang alit-alite. Nah, iriki titiang jagi latarang indek Satwa Bali. Nah, pilih ke Satwa Bali. Satwa inggih punika sorah cerita sanewenten ring sejeroning rakyat Bali. Sampun ketah doilu ring parikrama nenten medaging pesengan sang pengawi satwa puniki nenten kejantenan utawi kekaryanin. Lumrahnya nih ring pemahbah nika wenten lengkara sekadi ada kene ketuturan satwa utawi ada kene orang-orahan satwa. Nah, napi malih sani wenten ring satwa. Nah, satwa punika medue ceciren. Cecirennya nih sani ke pertama pesengan. Satwa punika nenten medue pesengan. Dadosnya nih kawentenan satwa nika nenten keuningin sira sani pengarangnya nih. Nah, sani kaping kalih inggih punika untang. Untang punika sekadi amanat utawi daging cutet ring satwa punika. Nah, satwa-satwa sani sampun kewentenan yang punika wenten nika sekadi cutetannya nih ring nilai agama, filosofi lan miwas nitiosan. Nah, sani kaping 3 inggih punika pemahbah ring satwa. Lumrahnya nih pemahbahnya nih sekadi ada ketuturan satwa lan ada kone. Nah, sekali punika ring satwa sani sampun kabaktayan. Nah, alit-aliti silang sami soroh-soroh satwa nika akeh pisan. Dadosnya nih pitung soroh. Nah, sekali ke pertama inggih punika satwa sami soroh beburon. Sani kaping kalih inggih punika satwa buron miwah manusia. Sane kaping 3 inggih punika satwa manusia miwah manusia. Sane kaping 4 inggih punika satwa dewa miwah manusia. Sane kaping 5 inggih punika satwa dewa miwah raksasa. Sane kaping 6 inggih punika satwa dewa miwah buron. Sane kaping 7 inggih punika satwa manusia dewa miwah buron lan sadetiosan. Nah, alit-aliti serang sami iwau titiang sampun latarang ide Satwa Bali. Lan napi cecirennya nih, napi soroh-sorohnya nih nika sampun titiang latarang. Nah, galah seni mangkin Riki titiang jagi ngicenin link. Link puniki inggih punika satwa imen tiwas lan men sugi. Nah, alit-aliti durus cinain link bikin nggih. Sampun nalali nika cawis pitaken ring kolom komentar. Pitakennya nih inggih punika indayang latarang napi pitiket sane wenten ring cerita punika. Cerita niki nggih alit-aliti. Nah, ngiring urat yang malih nggih. Komen ring kolom komentar sadi sampun kesayagang. Nggih, suksema Om Santi.